jeste ljudi, konačno snimamo jedan klip. Znači, napisat ću vam kako napraviti nevidljivi blok u Minecraftu. Sad ću ja da namestim kameru da vi svi vidite. Evo. Tu neće baš dobro se vidi, ali dobro. Vidjet ćete vi crtica give, pa odvojeno manki, odlično, p, odvojeno Minecraft, pa 2 tačke, ups, vidite, sve smanji to, a smanji! Ma ko zavrišti? A on snima. Olja ko ti tamo. Dala mi mama. Barr. Čekajte ljudi. Barn. Banner. Enter. Ljudi, valjda nešto nisam dobro ukucao. Ne mogu, čekajte, znači bug nešto, svijet. Čekajte sad da vidim koje sam slovo napisao. Enter. I dobit ćemo ovo. Ko vidite, zastava. To kada postoji, onda će ispasti nevidljivi blok, vidite. To je nevidljivi blok. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao.